Hadian katu kat ni kenta ke jingele ki pulit ke Penursla Police Station bat ke kenhun search and rescue team kilala ban sei bat penpoi ya kamet ya peningkong sesurok na karyat hagi benta karyat lum loin hajan karyat rangan hakapor khat arbji ai mensngi hakasautari unailar arja arpusan kini ki arkan hon gidang yele ban sei ya ki met yap sautali na kate karyat kenthop jong khulung shinrang ubadang shisnam saubanai Hashwa kani ubah Shembor lang renja UMDC Kalangkerdam Light Krok constituency baru Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council ulawan poi lang sekani ke Jaka nalor ki bahyeng jong ki san ngot ki bala yap nakani ke jing jahap kali hakamet ke bala dam Ada ya, dia ingat kok bentar tu. Tuh atau sibuk tu lah. Mbak, Sam. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya